Кайырлуу күн достор, сиздермен бүгүн карапайым келин мен сиздермен ушундай ажыйган рецептимен бөлүшейин деп отурмун. Эң алды менен кызанактарыбызды жууп, тазалап алып, осулай усак бөлшектерге бөлүп, эми эт тарткычпен өткүзсөңүздөр да болот. Менде болмагандыктан осулай блендерден өткүздүм. Колдонгон заттарымдын баардыгынын өлчөмдөрүн описанияга жазып кететін болом. Келесиде аччы буручтарды осылай усак бөлшектерге бөлүп алдым. Сиздер былай майдаламай эт тарткычтан бирден өткүзө берсеңиздер болот. Әрине тазалап алгандан кийин. Мен блендерден оңой өтсүн деп осылай усактап турап алдым. Аччы буручту да жууп тазалап, артык жерлерин алып тастайбыз. Эскеретін жайт, аччы буручпен жумуш жасаган кезде колуңузбен мурдуңузду сактаңыз. Мен колума эч нерсе киймедим, корганбадым. Колум кечке чейин ашып жүрдү. 5-6 сааттай ашып жүрдү. Ыдыстарын жууган кезде колдоруңузга перчатка кийип алыңыздар. Аччы буручтарды да осылай майдалап аламыз. Одан соң сарымсактарды да эзип аламыз. Кызып турган табага май куюп, эң алды менен кызанактан баштайбыз. Артынча куя берүүгө болот. Кичкене козго жиберип, андан кийин кызыл аччы буручтарыбызды саламыз. Onu da жақсылап араластырып аламыз. Бірінен кейін бірін сала беруге болады. Одан кейін бізде тәтті бұрыш, тәтті қызыл бұрыш. Ondan soң tuzumuzu salamыз. Biz tuzdan кейін bir қасық құм шекер салдық. Оны видеоға түсіруді ұмытып кетіппіз. Сосын сарымсағымызды саламыз, біраз қайнап болғаннан кейін. Кішкене укроп салып, банкілерге құя берсеңіздер болады. Ас болсын.